Чекай. Да го ставим първи долу, па после горе. Може. Па така по-убок е да? Да. И сега топло е, не се баш. Друга сега на назад да бутам, а? Да. Може? Чекай. Чекай, няма инстругал само. Ей, ти кажа в ли бистър, бе, брат? Чекай. А? Чекай да я. Кой е сумър, пячка. Може? Айде се на назад. Айде на назад. Чекай. Излез. Може да притиснеш до сгора. Чекай. Влезе. Айде шеф, че я да пробвам, може? Дай му на него. Само свети ми тия. Чекай. Може да. Айде то отпозади будете. Оттаму навък. Оттаму? На, я близ. Че жуга? Айде. Бутай. Чекай. Нали? Айде сега. Айде. Немо, чекай, стой. Нали? Чекай, мо. Айде тука да пробваме. Обратно. Ма смете. Позади. Айде вака полека, чекай да има. Обай, стегна това. А? Чекай. Що да? Како изскочило вака бе? Що му е, бе? Стегнате много. Ай ще ти изскочи. Клинес. Чекай, ќе го ставиме таму. Па, доле ќе го ставам. Чекай. Имаш нещо 12-13 около? Нещо само нищо. Що в алтаната да пуштиш? Да го лабавим. Абе, наместо че го гурнем една... Неке, не може да. Не може. Ми се кочи тоа. Айде отнапред. Навака да бутам? Да. Ай, плечето. Пази на пръсти само. Айде. Айде, мора да влезе така, бе. Не може купи да затегнат. Айде. Влага? Не изкачи. Да. А клещ, имаш друга некоя кола? Ништо бе намам. Ала, ништо намам. Айде. Ай, напред. Айде напред. Ай. Айде. Ще хвати беше на зуб. Айде, потегни. Ай, мајка. Избега. Айде. Айде, уште малце. Ай. Влезе. Него мора да влезе. Тера го. Изкочи. Испадни. Ма на кой трябва да влезе? Това средина? Да. Чекай малце. Ай, видите. Не съм пипкал механика отдавна, но... Чекай. Чекай, бой, гледаш привидка на ведра. Чекай малце. Само го да го намеси. Иге бе, фати, ми стъпна ногата. Добре. Чекай. Мора да влезе, само намеси губо. Или обратно на нас да бутам. Не може вака. Чекай да скоцкаме на ръкоши план. Чекай да... Чежок е мутър, изпугля в пръстите. Айде се, полек, иди напред. Напред. Нека свети век.
Aj, samo da neko vraćamo Ajde, nazad, ajde, tako iskaš. Ajde. Ajde, taka. Čekaj. Da počekamo se. Čekaj, polako. Kaži ko može. Od vamo ne može? Da prutnem rъка? А? От напред. Не може. Чекай, свети дър. Бе, ти вака можеш да доле да спуштиш. Да, Ама ма. ке нема да Вика се обратно го напри за... Обратно за назад. Вака. Да. Да не го сецка, може и тоа е бе И работа. повлечи напред. Ногата. Айде сега, назад. Айде, полека, свети му само ти полека, айде. Може? Без престан, айде. Одма да го качи. Може? Чекай. Ајде. Назад. Айде. Айде полека, само полека. Нека го мести он таму. Айде. Не, че бега от ваква, от фут. Па многу е затегнат зато. Ключи да го пуштиме Штрафов. Ма нема. Чекај бе. Чекай малце да размислам одика. Ако иде Ке за го назад... ставиме само вака. Види. Имаш вода? Не. Чуш ли да внимавате? Ајде напред, само без престан. На 3-4, айде. Тере, полека напред се да. Ајде. Дај у четврта. У четврта ме. Е, па да. Айде. Ајде, влезе. Ајде. Влезе? Уште малко, само без престан. Чекай, а да застанете малце динамот позади, не можем да тегнем. Чекај. Дигни го ручната. Дигни го ручната. Дигни ручна. Чекай. Ај, извади го од брзина, врглај сега. Там се дре. Може. Добро. Остави го папа. Да немаш некоја крива шебна, ама нема пичко матер, кузна како искочил. Не бе, не искочил. Доктурира. Друга турбина поголема. Може да го обртај.